Ya, pak Obama. Lalu ni drama kat telur aku lebih nyawa. Jadi kiban harga aja je don depu. Masalah harga tenang tau. Memang mah ada boyo mana peng lo jino. Oh, masalah harga. Anapu tu tak. Punya ke adik Nurnya kan. Biasa aja, lampu-lampu kampung ini. Tingkat-tingkat 50 juta lah. Yang menurut kondisi sih. Tapi nyo kutuk adik Nur. Anapu tu tak. Nyo katakanlah barang lah. Kau aja punya pah tu. Dah cok. Punya anak pak. Bagaimana pelaku mah. Berarti kau nak kilo dino. Kan barang cuba adik Nur kalau let. Cik tak ada lah teman-teman. Tu betul lah paham tu. Nyo barang langkah aku cok. Nanti aku cok. Wah. Ileman ide di Pantai Gading. Gonya kok ayah benar. Ileman mutuah nan kon telah muka kalung gonya muka bui kok ayah muka di Pantai Gading. Mailon nyemat lah bui anak upo kono takut terkejut awaknya. Jadi nya kenyo dong lempu no kalungnya ci adik Nur kalon. Ci kalonyo mata kalung di adik Nur nyo takudok lampu bumi. Mati mi bena. Oh, menang je bang. Tapi baik coba-coba aku dok lampu bumi. Sebab mati mi tayang ni. Jadi kiban dek Nur nyo baik trip le bang muka timah no. Nyo jana kena balik lah ke Pantai Gading. Jadi nyo 3 lambang berangkat kan nyo bang lemah becut bakah. Ci kalau no nyo lemah ate le. Ate. Kalau le ate le. Jadi nah cik nah. Tapi menyonyo Bui. Ci kalau bui. Le bui nah. Oi, kaya cik bui kendung le. Jadi dek Nur anak tu tak. Tegala bui kita tegala bui mukumi menjanggut. Nah mendomino bui. Pokoknya dek Nur siapa pakai lah. Jadi nyo barang kan. Memang taboh bang cok bak leman. Jadi kiban dek Nur na minat barangnya. Kau nyo hana minat pi anak kita bang penduduk bayar kau nyo barangnya tuup dak trip. Lu dah penduduk lipuk je. Jadi kon dek Nur menyo minat ke barangnya. Tinggal cek bang mentang bak nomor awal.